Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qadrli mümin Müslümanlar, kardeşler, Allah subhanahu ta'ala selamı, rahmeti ve bereketi her birinizge erişsin. Hiç şüphesiz biz mümin Müslümanlar, Allah subhanahu ta'ala'ga her vakitte hamd senelerimizni, şükür fiillerimizni yetkizamiz. Hem de elbette eğer de bizden ko'nglimizga narsa bo'lsa xush kelmasa biz aytamiz qaddarallohu ma sha faal. Allah Teala ana shulay tiladi hamda ana shu ishni yetkizdi deb taqdiriga sabr bo'lamiz. Shahodat keltiramiz Alloh Teala'dan boshqa ilohlar yo'q. Barcha ibodat, ixlosli ko'ngillarimiz, ezgi ishlarimiz Alloh subhanahu va rahmatine yo'nallarga tegish. Hamda endi hech shüphesiz biz shahodat keltiramiz Allohning payg'ambari Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyip, anın örneği bilen, anın şeriatı bilen biz yaşasak hiç şüphesiz ahirette, kıyamet gününde Allah'ın rahmetine erişecek biz. Anın hak dini bilen biz yaşayız. Biz mümin Müslümanlar, Allah'tan selamı, rahmeti ve bereketi her birinizge erişsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Kadirli dostlar, mümin Müslümanlar. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadislarında aytib qo'ya bizga. Allah subhanahu taala sizning taningizga, kiyimlaringizga qaramaydi. Sizning qalblaringiz yanzuru ila qulubikum. Qari sizning qalblaringizga, yurakka, ana soflig'ina, shistallığına, ixloslig'ina. Elbette tışkı amellerimizde bulurlar mümkün türlü işler. Qarab tursan namazımız, sadaqamız, hac zakatlarımız, tuğanlarımızga yardım, miskin ve fakirlerge iğne. Lakin de şunlukta şu vakitte kişinin indi özünün kalbinde maksat alıp para. Allah subhanahu ta'alaga şul mühim. Çünkü Allah subhanahu ta'ala ihlaslı amellerini kabul ete, işkirsiz. Şu vakitte biz kişiler karşında dışkı yaktan qaragan vakitte Müslüman, edep ve ahlaklı görüp turabız. Lakin de ko'nglimizda, qalbimizda bo'lgan fikrimizni kishi bilmay. Bir yoqdan ol Allohning bir rahmati. Lakin ko'nglimiz bilan biz narsa his etamiz bu kishilarga qarata. Husudlik bormi yo'qmi? Takabburligimiz bormi yo'qmi? Shu masalaga biz e'tibor etirga tegishmiz. Musulmon kishisi ul g'ajab bir kishi. U bir oyog'i bilan dunyoda yashasa, kasbin qilsa, oilasini tuzsa, dini o'tasa, ikkinchi oyog'i bilan ul qiyomat kunida, ul har vaqtda bilib tura, Alloh qarshida qaytirga kerak. Hamda bir kunni Alloh Teala'ni chaqirar, umri oxiri yetar, hamda albatta Alloh qarshida javob qaytarga to'g'ri kelashak. Narsa bilan iymonimiz, qalbimiz bilan. Shu vaqtda bizning mol mulkatibizda bo'lmas. Bizning darajamizda, dunyoviy darajalarimizda bo'lmas. Tug'anlarimizda yordam eta olmas. Illa demagar bizning shista ko'ngil. Allah subhanahu ta'ala da Qur'oni Karimda bizga aytay istauzu billah qarag'izlar shu ixtibor etik. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atalloh biqalbin salim. Shu kunni oxirat kunida qachon kishiga yordam eta olmas, mol mulkati, boyligi, aning dunyoviy darajalari, va la banun, aning bolalari, biz bit o'zimizni umidimizni bolalarimizga bog'laymiz. İlla men atalloh bi qalbin salim. İlla demagar şul kishi kim Allah qarshında salim, tanish, emin, pok qalb bilan Allah qarshına kelib bassa. İbn Abbas
Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin büyük sahabelerin birisi Galim. Kalbin salim degan meselege qarata ol shunday ochish yashaydi. Huval qalb hay. Ul isan qalbdi. İsan qalb. Yashhadu an la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Qaysa shahadat kitira Allah Teala'dan boshqa ilahlar yo'q. Barcha ibodat Allohga hamda Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elchisi ve peygamberi deyip. Qalb degan vaqtda qadrli jamoat bizning qo'shimizga kela yurak. Ya'ni jismimizning bir kesagi. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de o'zining bir hadislarida aytib qo'ya, kishi tanida bor bir it kesagi dey. Agarda ul salomat bo'lsa, barcha tan salomat bo'lacaq. Agarda shusha it kesagi qora bo'lsa, gunohga yotish bo'lsa, shu vaqtni shusha shir bilan barcha tanda o'rg'ayashaq deb aytib qo'ya. Hamda bu masalada bizning tabiiy shirlarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'z qarshida tutmagan. Qalbdagi bo'lgan shirlar masalasida bo'lgan. Xisitlik, takabburlik, kishiga qarata yomon uy fikr, jiniyatga, gunohga qarata yotishlik. Jiniyat gunohlarni o'targa tilaklarimiz, mana shu masalalar bormi yuragimizda yo'qmi? Ibn Abbas aytib qo'ya, isan yurakdi. Shuningdek qadrli jamoat, imonli yurak, imonli qalb ul isan. Chunki ul haqliqni qabul etadi, haqliqni ko'ra ola, hamda botilni ko'ra, hamda yolg'onga qarshi shiga ana yuragi, qarshi shiga ham qabul eta olmay. İmanlı yürek agar daning qarshida jiniyat, qabahatlik ishlansa bir qo'shandan rizo bo'lmas. Hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadislarida aytib qo'ya, adaful iman, imonimizning eng zaif hali deb aytib qo'ya. Qachon kishi o'zining qalbida gunohga qarata risozlikni bildiradi. Ya'ni bir so'zda aytmay, lekin de yuragida aning risosizlik bor. Qanoatsizlik mana shu gunoh bilan. Yo'q esa agarda kishi mu'min musulmon qarshida jiniyat ishlansa, kimda bo'lsa kimsitsalar, misqil etsalar, g'aybatini suylasalar, ana mol mulkatini urlasalar, Allah saqlasin ana umrini, salomatliklarini zarar keltirgan bo'lsalar, musulmon kishisi shu vaqtni tinish qolmay, u nechikda bo'lsa shu jiniyatni, gunohni, qabahatlikni to'xtatishga tirishadi. Qadrli jamoat, mu'min musulmonlar. Albatta shahadat keltirib Allohni tonu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida qachon tiriyoqda Allohga bir Allohga iymon keltirdim. Ey Muhammed Mustafa sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari deb mana jamiyat qarshida qo'rqmish aytu ul zo'r botilchilik bo'lgan. Hozirgi vaqtda alhamdulillah bizning davlatimizda masjidlarimiz, juma namozlarimiz, 5 vaqt namozlarimizni o'tav masalasi erkin. Ramazon oylari kelib jetsa, masjidlarimiz, davlatimiz gurlab ketadi. İftar majlislari, ig'ana yoqlari zakat yog'idan bo'lsin ekan, kishilarga yordam etu. Bir nindida kirtalar yo'q. Hojga boruv bo'lsin ekan, umraga borasin kirsam ekan. Rahim et, mol mulkatingni, halalingni ji bor. Ul yoqdan bizni irikli. Hamda mana qo'shan biz aytamiz la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. Bizga da irikli. O'zimizni musulmon aytib tonu. Kishi qarshida biz ana aytuvimiz, yovliq kiyib yuru uramda, to'batay kiyu masalasida bizda iriklik hamda biz birga qo'rqmisha ana aytamiz. Yo'q esa bu bitta zo'r ne'mat shahadatning shu vaqtda azrak qiymati tushgan shekilli bo'ladi. Biz sezmaymiz nihatlik bu shahada la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah Allah'ni bir etib tanu, kishi qarshida men musulmon kishisi deb o'zingni
ғұрур деп әйту нихәтлік аның қимәтлігін сезмәскә дә мөмкин біз. Юғыйса қарасаң, Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem вақытында озур батыршылық болған. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem айтып қойға, «Ат-тақва хахуна» деп айтып қойға. Біздің тақвалығыбыз Алла Субхану Тағаланың ғаділ ашуынан қорқу, хисаптан қорқу, жауаплықны сезу Аллах қаршында. Шариғатны өтерге ұмтылу ол міне қалбі бізде деп етіп қойыла. Шынықта иман мәселесіне келген уақытта да ол шулай ан орны қалып. Хәмді ол тулысынша біздің қалбімізні яулап ала. Қаліпте иман білән имансызлық біргелеп яшай алмай. Шуңарда мүмин мұсылман ол тулысынша мұсылман. Міне әзірек кені ашанам бұл мәселеде әлі йөрәгем әлі қабыл итеп бітіре алмады деп әйте алмайбыз біз. Біз диндән нәрсә болса аңламасақ та әлі қазіргі уақытта өзіміздің наданлығыбыз сәбәбендә біз аны барыбер қабыл итәргә тиешбез. Яки қабыл итмәсәк, біз аны эзләргә кирәк, жауапларын киңәшләшергә, сорауларын бирергә, хәзрәтләргә, остазларга, шариғатта нинди булса бер хөкем мәсьәләсе безгә аңлашылмаса, Құр'ан-ы Кәримдәге булган бер аятны күңелебез кабул итеп бетерә алмаса, иътиқад мәсьәләсен килгән вакытта без аңлап бетерә алмасак, җавапны эзлик. Безнең йөрәгебез тыныч булырга тиеш түгел. Хәтта җавапны тапканча хәтлек. Чөнки кимчелек безнең динебез хак ислам динендә түгел. Кимчелек безнең әле динне аңлап бетермәгән сәбәптән. Сәламәт қалып деген вақытта қаділ жамаат шулай ғалимдер аңар аңлатма бирәләр қайшан кеше Аллах қаршында, кешеләр қаршында ул әшкерсіз, ихлас көңілдән булып тора. Сәламәт қалып ул шул қайсысы ахирет күненә, қиямет күненә ышана. Сәламәт қалып ул шул кеше қайсысы икенче мусульманга яки гомумән кешеләргә күңелендә зарарны теләми. Пeygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem айтып куя: "Муслим мен салима муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi" дип әйтеп куя. Мусульман кешесе ди, ул шул кеше кайсысының телендән, кайсының кулындан мусульманнар һәм дә калган халык тынычлык һәм дә иминлекне күрә. Ягъни кулындан, телендән дигән вакытта шушы фигыль һәм дә сүзләребезне чыганага кая дип сорасагыз, иң беренче ул калб. Башта калбыбызда шушы хис барлыкка килә. Аннан соң ул телгә, гамәлгә ашыра. Аны ул күрсәтә дөньяга. Һәм дә әлбәттә бездә дә шундый сүз була. Менә кешенең сыналмышлары дип әйтеп куябыз. Кешене акча боза дип әйтеп куябыз. Юк җәмәгать, кешене акча бозмый, кешене дәрәҗәдә бозмый, кешене байлыкта бозмый. Кеше байлык дәрәҗә вакытында үзенең күңелендә сакланган, күңелебездә булган эшләрен пәйда итә башлый. Менә ул мәсьәләсе бар. Шуңарда без үзебезгә теләкләр телибез, хәйле мал-мөлкәт булсын, бәрәкәтле дәрәҗәләр булсын. Кайсында без үзебезнең изге эшләребезне күрсәтә алабыз Аллаһ каршында. Һәм дә әлбәттә күңелебездә булса, Алла сакласын, гынаһларга ятыш андан тыйыла алачакбыз иншалла. Кадерле җәмәгать, сәламәт калып дигән вакытта ул шул кеше кайсының кулаклары ишетсә Аллаһның сүзен, Пeygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin хадисләрен, Құр'ан-ы Кәримне аның күңеле тынычлана, үзенә бер канәгатьлек таба. Һәм дә Алла Субхану ва Тәгалә да Құр'ан-ы Кәримдә әйтә бит, карагыз әле, субханаллах: "Аллазина аману татмаинна кулубухум bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub."
Шулар кайсылары Аллаһка иман китерделәр ди. Аларның калепләре тынычлана бизикрилләх, Аллаһны искә төшереп. Зикрилләх дигән мәсьәләдә җәмәгать Аллаһны тәсбих белән искә төшерә микән ул? Субханаллах, субханаллах, альхамдулилlah, астагфируллах дигән сүзләр белән яки салават белән Аллаһумма салли ва саллим аля набiyina Мухаммад 10 мәртәбә әйтү белән яки 100 мәртәбә әйтү белән микән? Куръани Кәрим уку шулай зикрләрдән китә. Намазыбызны тапшыру зикрләрдән китә. Зикрдән булып тора ул гыйлем алу. Гыйлем аласың, өйрәнәсең бер мәсьәләне, ничек сабыр итәргә? Тормышыбызда булган мәсьәләләрне ничек шишергә? Мал мөлкәтеңне белән ничек идарә итәргә? Ничек өйләнергә? Ничек хаҗыңны кылырга? Аллаһка ничек якынрак булырга? Без бу бөтен мәсьәләне шәригатьтән өйрәнә алабыз. Һәм дә аны белгәч, безнең калбыбыз тынычлана. Тыныч калып җәмәгать, сәламәт калып ул шул кайсы Аллаһ белән элемтәдә. Элемтәдә. Була шулай төндә буталгыч кара төш күрергә мөмкин без. Һәрберебездә андый мәсьәлә булгандыр. Куркыныч төшләр. Уянып китәбез. Яки төш вакытында без кемне искә төшерәбез? Яки уянып киткәч кемне искә төшерәбез? Менә шул вакытта җәмәгать үзегезгә бер сыналмыш. Әгәр дә төш вакытында, әгәр дә уянып киткәч Аллаһны искә төшерсәгез, Аятул Курси укып, яки ла илаха илляллах Мухаммад расулуллах дип, яки бисмиллаһир рахманир рахим, яки Аллаһ субханаһу тааляны искә төшереп астагфируллах, аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим дип, Аллаһны искә төшерсәгез, җәмәгать белегез, сезнең калбыгыз Аллаһка иман китергән. Чөнки ул Аллаһка кайта иң беренчесе. Хәтта менә шушындый үз-үзең белән идарә итмәгән вакытта да төш вакытында. Кадерле җәмәгать, biz mümin musulmanlarının bu dünyada bir zor vazifası kalbimizin paklığın, şistallığın saklav. Nişik tenlerimiz, kiyimlerimizin şistallığını biz saklayız. Paklıyız, juvabız. Kalbimizin şistallığın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday bir hadislerden iske düşüre. İnnel abd iza akhta khati'a nukitat fi qalbihi nukta sauda deb aytib qo'ya. Agarda Allohning bir quli musulmon kishisi de gunoh qila ola. Xata qilsa Alloh qarshida, shariatning qonunlarini o'tamasa, qarshi chiqsa, shu vaqtda uning qalbida bir nuqta borliqqa kela. Bir nuqta. Qora nuqta deb aytib qo'ya. Sauda qora nuqta. Hamda ul agar da shu nuqtani poklamasa, istig'for qilmasa, tavba qilmasa, aning qalbi vaqt bilan qora bilan to'lashaqdi. To'lisincha qoraliqqa botashaq. Ul qoraliq huvarron allazina zakarallohu ul randi. Şul qoralıqdır, qaysisi Allah subhanahu taala Qur'ani Kerimdə iskə düşürdü deb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aytdı. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mutaffifin surəsindən. Onların qalbləri qara bilən tuldu. Ni səbəbdən? Çünki onlar öz-özlərinə şuşu əməllər bilən kəsib ittiler. Uz üstlerine günahlarını yağdırdılar diye. Neticesi nerse? Neticesi cemaat oyanış. Oyanış, onlar haklılıkını görmeye başladılar. Sen aytasın bu ak deysen, onlar aytar yok, bu kara deyler. Bu Allah'ın ayeti deysen, bu ayta bu akiyet diye bitirgen mümkünler. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Kerim'de aytib qo'ya: "İza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin." Şu kişilerin sıfatlıp Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Sen agar da onlarga shariatdan
Искә төшерсәм бір қиссаны, Пeygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örneğinden bir vakıganı, Kur'an-ı Kerim'den peygamberlerge bulgan, beylengen bir örnekini, Allah'ın kanunun, şeriatın, mine bu edep, mine bu edepsizlik, mine bu ahlaksızlık deyip iskə düşürsən dey, şul vaxtdan Allah etəcəklər, Qala əsaturul əvvəlin, bu ilikigi xalıqının əkiyetləri gine. Biz hazırki vaxtda yana zamanada yaşayırız deyip etirgen mümkünler. Cemaat bu bit ayetler 1400 yıl ilik indirilgen bulgan. Şul vaxtdan qaşan kişiler özlerine qarata yana zamanada yaşaganlar bitindi. Hazırki vaxtdan alır bizden için burunlu xalıq. Qaşan alır yaşaganlar. Ol vaxtdan telefonu da, kompüteri da bulmagan. Kitapxanaları da bulmagan deyip etip buyurgan mümkün biz. Lakin de Allah bir özü üçün yana zamanında yaşaganlar, zamanşa deyip etirgen, zamanşa fikirlegenler, hem de Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alarga uzgan peygamberlerinin örneklerini getirgen vakitte, kıssalarını getirgen vakitte, şeriatının kanunlarını getirgen vakitte, Allah etken, eye ol bulgandır indi. Elikigi abi babaylarımız vaktinde, əkiyetlerde, dostanlarda deyip etirgen mümkünler. Qadirli cemaat, biz onların örneklerinde buluraq deyiş tugil biz. Hadi dostlar, mümin Müslümanlar. Kalbimizin paklığı bizning için mühim. Hem de Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özünün kalbi turunda bir her bir secdede dua kılırga tırışkan. Şundi duaları bilen. Ya muqalibul kulub, thabit kalbi ala dinik. Ya musariful kulub, sarif kalbi ala taatik. Ya Allah, sen kalbinin hocası. Benim kalbimni özün dinine yöneltip dua kılgan. Ya Allah, sen kalbini idare etüşe. Benim kalbimni özün dinin bu inşa alıp bar deyip dua kılgan. Ya muqalibul kulub, thabit kalbi ala dinik. Ya Allah, benim kalbimni dininden nıgıt deyip. Ya musariful kulub, sarif kalbi ala taatik. Hem de senin dinin bu inşa alıp barga, sen qarata itaat bulurga, mena yardım etip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan. Elbette özümüzün mağaylarımızda secde kılgan vakitte unutmayıq biz Allah subhanahu teala en yakın bulgan vakitlarımız. Hem de şu en yakın bulgan vakitte Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne bitnindi dualar kılgan. Qadirli mümin Müslümanlar. Her birimizin ahir saatimiz yetecek. Mal mülketlerimizni miras etip kaldırırız balalarımızga, yurtlarımız, derecelerimizni indi kitaplarda gına iske düşürge mümkünler, tamam unuturga da mümkünler. Bizning işlegen urunlarımızga ikinci kişi gelir işler, cemiyet bilen idare etip bulsun miken, bizning işimizni yöneltip bulsun miken, mal mülketimiz bilen idare etip bulsun miken. Bizning vaqtimiz şekli. Allah karşında kelip baskan vakitte bir kalbin salim bilen kelip basarlık bulsun inşallah Teala. Selamet kalp bilen, ihlaslı, işkirsiz, kişiye qarata uy fikirlerimiz yaman bulmasın. Bulgan turmuşumuzda qarata qanaat ve şükür hislerinde bulsun idi inşallah Teala amin. Qadirli mümin Müslümanlar, Allah subhanahu teala'dan qarata dua kılığız. Selamet kalp sırağız, itaatli kalp sırağız. Sırağız Allah subhanahu teala'nın dinine qarata sabit, nık bulgan kalbini, isen bulgan kalbini Allah teala'dan sırağız.